Ashafo ni adofo mi mo bibia akwa Abadeba Emergency Ghana TV afidikasi esumigidi samumpomu ehyehyeye ede emama usua ene atorenchen bi esi ewo krobi so ma nipa binom afemu ahwere omo nkwana abusua asempoti ya esi ye ene ne ye kokko ne kofare ba nyina yenim abusua mepesa obeka me ho ne yakọ ne akwa video na afa ya tie mu nsem ne ye a wenyina ekokko ba na afa ye ba na wadwenkyere kakra wo no de ato comment section honom ede amame na afa ya fafutuo edi efrimu kame ho ne yentwa ye ho simane konkotie embrasisia ena wiei kwa be wonsam ka na enora asembia ewo sehwi Juaboso mensini ni mu ukromo ai se ni asempa sehwi mem asempa na Sayerano eni kuro ni din Sayerano kurom ena sa asemu wi Sayerano sehwi Sayerano esie ewo Juaboso district na de atia ne se timamufu ewo kuro ni mu eni prosifo de akobani adai emma ebewi ase no prosifo tua kasa ne kasa ye no ankasa ewumframam kasa ko nipa so emma nipa nan de etuo ne ka wonom prosituo positua kanipa nan out of say nipa nan no se ye ya ye kasa yi emu mienu awu na rehosam ne se woni ewu ye no ba ko di nkan se ye de na ekwa ayaresabia okowu ya no de epeje ne se mokyere se mokyerefo nye na ba ko a wono nso tuo kan na wowu ye no on de no oda Sayera no abonten ya ye de ntoma ene ye de akata ne ho enipa mienu nso ewo mu a etuo ne ka won se ye ya ye kasa yi onu mu prepra pa enya asem ketwa na asem no ba se ye no sebe ye nuano mu ewo Juaboso no onu mu ye nsentwerofo e ba ni se yi a e won pesua so ena asie enti ye kwa wo no mu nchen se ye ya ye kasa yi ye nkwa homa ne so ye ne sowa Emmanuel ena e kwa akobon komo oye na dwuma ede ma Rainbow Radio sowa ma hey bini amejo so me pa cha na umpomu nyame adom na nso yanso ya wo ye ewo kumase ya awiei sowa ye beda wase pa ne wada age a wanya amaye wo OTEC FM Asambebadabi dwumadie yi so na woni unua na Krobea Asante bosa nkomo yi no wada ama muna mo wo Juaboso mensini mu Sayera no asemu a ye tete enam so ama nipa bi awuyi muna mo ben edi nhwehwemu na maye prosifo koye den eba ne se no onu tuo ko kasa ye eku nipa mienu na bi nso eprepra so wa kirekire ye mu Krobea na Asante menda wasena minchia OTEC FM chifu ina be mama nkolete ade Krobea ha menye reporter ma Rainbow Radio okay reporter ma Onua TV okay thank you very much okay better say enra be nundunu mu nya nti se wo be piem wo Sayera no a no wo Juaboso mansin mu a police for wo Sefioso Divisional Police Command eba ye anti-drug patrols na ombedu ye na se omoche abrache ba ku bia na yesusu se otondrubone ni bi na omoche no kayemia se kwaya na omode ne faso na kromafo no ani nje hu nti omo ye omadwen se omo be prevent police so omode ne beko na police fo no so se ye de ne beko nti yen twinra yen twinko ko ena je se edane atutu a enam so ma nipa num ena police fo etu account enu anu amunumu wa mienu efimu amiye de nsa ekwayare sabia na ye bompa ye se nsa no ho betimi ato mu nanso ayo hosem ne se anopa ye ni di so waka ho ama amabaye nipa nsa me no kase de yetimi a confirm se omato anananu mo wonsie do be se de asem no si akoye no police di bia ntimi masin ho se
obey investigation ti akoye se be body jono mpanyifo na dane no se de be ya asumdwe bitimi aba meche se DC ene afi dissect ene afi nananom ahemfo e wo community ni mu na omo hwe se ombetimi akam situation ni down esanse mrantie no akoma basoro enam DC ye nti eti ene DC bae no watimi akosra abusuafo a omo de hye no mu afri mu ana afri so omo nso apira no afri woni nananom nso edi nkomo afri nso ahye ama abusuafo no hye de ahye wombo se omo behwe se emra betimi aye adwuma na emra be ye adwuma ya police fo kroya ya prevent omo se mo ma community mu ana betimi ama mra na ye adwuma enti wasre nananom se oni kromafo ne enkasa se de be ya mrante na koma betimi abafo na a police fo timi abaye omo hwehwemu na pepepe ya ye nyina ye pese ebeba wasem no etimi ayede aba omo de DC eco-scenes wo bebi etuo yetu no omo praye DC eco-hye omu nkunan ehye omo bose omo ne nso assembly no eni mpanyifo be ye omo famu de ahwe se de be ya omo nso asetena mu betimi aye kama na afi omo hu nso etimi ato ndi ubisami situation ne de menye but mpanyifo go so di hu nkomo se de be ya adobro betimi aba na hwehwemu etimi asase na chese ene edey so wa ubetumi a confirm ama yense ebiewu aka ho ma nipa ewu na kodrum yensa ene dey betumi a confirm the amount say nipa baako awu de aka ho ama ma yensa de wawu no oye kramoni ntimi no kase kra mpanyifo yenhyehyeye ene mpanyifo edin komo se de be ya se de nkramofo amamre ne city no omo betimi anya mu no na omo timi apena krabe ntimi no kase ene district chief executive ene ni mpanyifo na nam sisi ameno kase ye komo kire ho ene nkramofo mpanyifo no akohwe se de wo se a doctor for ne police fo timi ye fa ho bi a nkramofo ne betimi ensa betimi aka omo nipa no na makopre no krabe ansa na investigation asiase no omo go so ye san hyehye eya na montio pa ena Juaboso DC ogusu a onu nsu tu no na wadabo eye Kroketoa Sayerano mu ena posifo abebeye operation so wa ede ne kofa asa menteme ho ase no ede ba ye ma timamufo mrantie no enso ba so bi de ebeche no yese ye che na de enti ne ye che no de na posifo ye ne ho enti mrantie ne ba so Krobea Sayerano so de osikan enye Kroketoa ma menchire mu ye omo population of about 4,000 enti enye Krokumasa oba Juaboso mansin mu o kan kura kese na eno so edimu ntintima na de kofa ba ye nyina ne se police for no enya hint said the mpanyifo ni ye nyina ye ni se adrobi a FDA engine 2 se obetimi ewusu no Ghana ha no eye illegal no and obi abetimi atombi no ba ne sa eye mrasem enti police force mi ni se omo hwe ye mraso enti omo nya sa intel no e no omo nso eba ese sa de a omo ba be cheke na mpase bibisa wo ho a omatimi atusu sa na omatimi atu ase ejomu bedu community ni mu a nipa omo target na call no shop kohwe se bibisa no no yese woton no omo koye na according to community members ne eyewitness any nipa ba ko echiodi bi kan ne chese nipa no craft on drink and drinks ne more manga the provisions nti omo koye kra no mo enyam bia but o manya hwe no se de community ni chese omuchi omani si so se ono a no ye target no omo de ne be ko nti omo sha se omo de omo nsa keka eno na community members ni hu say that they said they are doing sequence so mutia no no omo de hye no kwa omani mpo na ye bonu na ni okodu a ede ni besi enti ye nso ye nti asese mabu ni bidia munjai na ye mfa ye de hye e na police for no so say omo nso nti ase ye wo say omo de ne ko enti ebedani heat confrontation e na ma tutu na etimi de ebam na papa ko de ne de ye wo mu ni so ono mpo de asam no onimu ma chi obesia konu nafu ene chi onu biere
ekoka no manity oh ye so a heated argument and this answer we na apa nipa no a wonu susu se woton nu bone no se nipa no wonu mutumi de ne ko ya na ono so de me no ka say etuodi bi kan wonu nso say eno na kofa asem ne bai so ya tese aposifo beye se nwotwe de Ghana Police Service I interdicted wonom sa de ekromafo ate a onom nsuso mu sei Sayerano fo as the number says he said already can regional police command and when 550 and on statement about to say the 8 police officers are mobile scene who is alleged to say and now on so many private be here on my interdicted on tranche that police for any investigation district chief executive you Alexander Dukis background so no the Asambebadabi to nananomanim actually anamompa police for so A2 and impanyfo so anamo mutu found says asemwe omunja amane nkoda but who only asemse obi a wona dwene a wode nam ebi say nokre ebi say adankoda adado ya police for ye de so ni nyina mu no de betimi aboa ne se Krobea until say investigation was a police for babaye no until so my wie no untimi confirm bibia said o mo ka no nokra na say nokre so mpanyimfo said the DC kan ya oba obesre nananom so behwe say o mo ne timamfo ne bekasa na adwobre o atimi aba said the be police for betimi aba because we a crime and our say o mo ba crime scene o etuo ni ato yabo obitu oba I seen how to say coat aso cry tu abuba ni bi bo coat aso e bi bo obi container mu obi TV kura no tu abuba ni ebowura container nu ma ne koka TV ni wodan etu aka obi nan e digi se police for ne ba na o mo be yo investigation no mo hu kwan a asem no fa so ye den esi ye ansa no matimi e de results ankasa we say investigation ni prove it me de ba no omatimi dia beto abontin ti de kan nyina no one allege 2 timamufuo na asem so si atimamuni na asem ne fa no no obeka na asem dia ebeye dede ayeden edi ama no was obi eni a oka asem obi a ne ho foda mpacho so tede meka na sure so investigation ne betimi did the actual cause of the problem not me ababoti okay sabe ye nsenthrofo and nsentroduma sene ye yono na yenim wusowa ewo mpotemo hode wokọ asemu a ubewurawuram ebra won so koye na wode waso etototo fom no anyanyam bia sa nipa no a police allegedly ede sobo board no say yesusu say otonu bone no utietie free manfo ano yese saa no wote ana in fact the amount for no e confirm ma yen metimi akasa me ni nkrofo be minu miensa edi nkomo mo kire say mine no ananipa no provision store woton drinks ya normal drinks ya yenum ye bi ena afi so oton wemo eni anwa eni esichiri so omunim no say bia udilisa drugs and say bibisa but the omunim no say oton say and when the police came no because of the is alleged say na CID for eka ho enti CID ni ba kon de or this gas no ho na wo shower into boot e chef matade according to the accounts of the community no enti ono no call provision store ho say okwa akoto saade ni bi enti okọ ye no na de oton ade ne ka kire ni say ono de onton saade no nemum sei na we den oton according to community na mame ba ko etuo kan ne nan a ono ne kire say papa no munim no say oton provision ho ne ma ese money anwane de keka ono nti omunim bebia omunyo musa inter na ama omutimi de de eba community wo na Krobea yen kan sizu dia said we be say no menye expert ewo one shot ho said the situ no but wo hwe
baby a etu aboba ni bi ni kogu ye na ese say e straight and nipa no etne ye say woto because we she pillar ho na etu aboba timi kogu pillar mfimfini dia ana edan si ho a gate no we say e metal pa bet metal no Krobea gate no asie pe ene etu aboba ko boy avenzo etu aboba ni bia boko ta so ma kota na e atu dia me nim say the betimi a discover say ye one shot but o ti dey make na sure yes ukosi hu asa na e dey atie and the any incident here amanfo ni bebre target say police for ne sheda and now mo choose to but ni nyina mu no investigation na betimi approve study city. Good. I love your description. Ma yenhwa de bi nipa no aye target no onkasa ye mu akere se ono nso yesituo no bi ka no anyanyam bi a wote ase ana ono nso awu. Ono ti ase. Ono ti ase. So on dia anka ne ba bi ebeku no. Yeah. Nyame ne hini. Oni ye keka wo no mu ku wo no mu yi. Wo mu kire se gu wo no mu hen. Krobea bakuna according to Yanichi Ami Bakudin Komono, because Omuna and I the first witness and Omukra first hand information. Or just a papa now on only move to Makone Funo. A tune can on a pier when it's AK-47 year to no pew BHD, which you say a close range, and as I can say, there is no way say obet me a survive until one of the Amunuana or Yamedia. After a branch here by consul, or no so a can or Munuwa and no ye Yamedia. After Zamna Mani na or no when they are Cramonia, Epese, or Moyan, she says, ye confano na ye open a crabiano, or no so a gunium, and you also do hospital. And I am a Bakuya, I can say no, and they ye cohuno, ye need this year co if you a cosrano, or no dear ye never feel on a tan night. Or no, dear Yamiadum. Ne ho ya ye di na bafi and ba ko ne de wada so e wa yare sabia o ja yare hwe ona wadi chairman Emma Daiseke no echi e de akọ ekuro ni mu and this na badwuma to the extent to say won ya atuo ni bi keka wonom obekọ wonom anaso ene wonom akọbọ nkomo bekokuro hene ho ne mpanyimfo ene wonom akohia no ono nso aye bi na ma yenhwe o oponse DC wakọhọ enyina kire no ekuro ni mu tesei sesei etesei wo ho sesei minia said the obo DC abaso no ampa waye adwuma fitinu ani nyina one mpanyimfo adi nkomo so amane bo anwume be 4:30 to 5 ansana empanyifo etimi epija funu media ede na ko eye mochire met tension there nana eda so okronim di nti ama tension eda so okronim se na na anwume no mo fa funu media na nke mu adwo so and once I'm say, Omote say, Nipa Bakubi Masin ewu no, ena ma Kurmanfo no ebu asen fu bet. Ni nyinam say de meka no, mpanyimfo no daada asem no. Anu nti na oma mma kwan say, oma advise any security bi say, ontimi emre say, oma ma asumdwe timi aden aba sana investigation yetimi akoso. Ya tenra se emaguru ne blockade kwan se wonu ma kwan maka bia antwam ene blockage ne da so ho ana wonu ayi o ene de ye on se ba sa adane yo kwa omode omo sound system esi ho a aja boys odo sa be solo kunu so enamu nti we ye den kwan ne de omo be close no kakra bet wo mudru ha ukra ka da udru ha no ma bio na wakọ kwan nti se ya ye ma kwan kra ma won kwete se de enura na omo hita asa na omo mu bia kwan ahyase no be
So okay, so ye be. Arafo Krachi Yensentroni or Juaboso Mensnimu in the Western North region. Na asamoa enrada esi ye ena sabri ya ye kasei ehunchiremu wadi akire wadi disi achi akokro ni mu aprobo adisi na bo enom ne ade ni nyina no onom 119 enti sesei the Asambebadabi ene se enipa mienu a ewu ye no ene examina mani ba konso awu aka ho ya wono nso akramuni ti ono de sani akramu somne tie no yefunu na ho nche enti aba ni seyie no disi no nam kwa mu koka se be ya ye be release amu no na onomo akosie enti sesei enipa enum ena etuo no eka wonom sa nipa num no sesei ye kasa miensa ena afrimu enipa aposifo no call ne so no ono tiase plus another woman arehosemo amanfo ra hoho eni se ese papa bi a ono nam ne ba bi kura wo ko ne ba bi o ebi ko kan no a ono so kan awufo ne ho ebi no enti asam no eno no na sayo so ena posi dom no ede enra krata ya ye friend se release ono mo ede apietwa na wono mo kire se posifo a investigation into shooting incident ya esi wo Sayerano aposifo maako wotwe ya wono mo call saabia ye no yayi wono mo asi nchen kire se ya interdicted wono. The Western North Regional Police Command has restored calm and has commenced investigation into a shooting incident at Sayerano in the Juaboso district of the Western North region, which resulted in the death of 2. And there is one yabeka home. Timu update akoye 3. Preliminary investigation revealed that today 7th Enradiano there was a confrontation between some members of the Sayerano community and the police patrol team. During the incident, 3 people sustained gunshots, wounds, which resulted in the death of 2 of them, while 3 are receiving treatment at the Asafo Roman Catholic Hospital. All 8 officers involved have since been interdicted, and the Inspector General of Police has directed the Police Professional Standard Bureau (PPSB) to conduct a full investigation into the circumstances surrounding the incident. The command is grateful to the chiefs, community leaders, and all other stakeholders who continue to work together with the police to restore calm. Western North Regional Police Command assured the public of a thorough investigation into the incident, and any further development will be communicated. Yes, about who communicate na wonfa enonso emfa enka ho enti prosifo nwotwe a onom ene call ho for sa operation no ise ya ye kai de ya twe won mu asi nchen se hwehwemu enkoso Sayerano eja kwa me 1 minute ayo akra ma mention na sibio na yamma Sayerano abusuafo o made hia free mu na yamma mo yakọ obi ho anka bia him sesa amani atonwe che kura beto no nanso akwago hia ne kofi kwa muwo akra menya posini na won so wonye posini nanso to da bia se yefre posifo se de omgo training nti sa no ma bi wo ho si ya se posifo no eku kwa mi afa so amoye ho adwuma na meboa training ni mu ye kirew se ni baba ko pe na okwa ko pe na chinu meboa ni baba ko pe sa ni ban ko na mi bi se is he armed amuko no okita na okita ba ma mi asembise na mi bi se o sa ni ban ye se ye hye ebia otonwomo we nuboni bi nti e ko chene no muko no okura tu ana okura ba ana okura jan se won kwesa no man we nyina bi dia posi mo okwa bebria mo fa so mtimi ja chi sa ni pa no
ena eto de bi so timamfo so nana yenya abotre kakra ni baba ko pe na se ya chinu se police ni abo ni mpa yempe bi nka ho se ba se nya nananum na pp yempe bi nka ho nipa na waye den ne bone ne sen den na waye potinti a police fo be se nwotwe mo se ma chinu baba ko pe amode ne koi a mo buni yemi se sa sembo nyina na ga akoma weto yema na nanka mgidi ye ngakatuo yi anto na yehwa de bi so se bibia goka papa aya papa onye grerew den de cha no mo we nyina baaye pe ye nue report odi baaye wa se omo ko ho no ba ko kra ye ne ho te kuani a oko tade ni bi wo ko wa se mentombi minu mi de nu o ntombi no de ne siye de ne okaka ye ena ko ya tututui eto da bi a abotre kumwe bi nipa nyanti na ko fanse bebre di aba hwe ye ntiase ye ntiase hwe nipa nwotwe won se police ni kra ebi gwa ba wo kwa mpo so kra bo no tu kwa wan tu bi nsu di akire ko bi se ye de wasi nchen nti eto da bi a ye nya abotre eto da bi a sa asem si a ye nya abotre na ye nso emfa sa we are professional me say me yele ma minim post ni wadwuma bia hwe nti se ka da me nkoche obi a e bia de me ye no post ni wonye sa nti ye se de bia post fo so ye nya abotre kakra se ga abotre kakra bi ba yanka we yansi wu sa wo yo wa ya we na nka yesi na ye sa ka asem foforo na akofa busuo na ade ya se na de ba krobo ama dc ni ahemfo e ko na ye ba se ya nhwe ye na se bibisa ko triga se gum ahwe ya post ni mi ko sisi ya bibisi nye se wo se ja tale tuntumpo ahwe ya bibisi nye hwehwe mrantie na wo hyekoba nnura yo enne dia mo se soloku na ya udura na ba bie omo block kwantempon a betumi atwam afiri hɔ akɔbea wahuru omo block nti se police ni bi krampo bia oni mu hwe na otika bi na wo twam a ufi se die ne besi wo de besi nye teto de bia yemfa akoma to yemu asem bi si a yenya abotre ya yenya professional no mu de mo kire da se ni police besi kwa na ntia e ba he se na yati ya de ne ko ha mo hia na mo ni ya timfa mra ho nya no ano no ne ba ne say na mo de mo say kan no na mu ya ade na ode ba ya na wafa ma e bi ko ba de nipa na mo say ono ano na nya ono nti mo ya nya abotre nti hwe no akofa ba akura asem si a ya nya abotre okay sese wa ho unim se sebe se prosi chewa ye frade bi se o resist arrest ye apply force ne kra no e minimum force ba say ye hwade bi o police tumi chi obi sebe kwane a ebi a ye di nipa de be fa so no ye be hwehwem bedue mu no na ebi a nipa no sa suspect kra ye de kwache no ebi a no onim ho hwe ba be hwe no ni abro no enti ye wo bono no no so brudia wo bono no wo so brudia wo jiri sasa wo ya hwe mu ahu se bi anyo no ano okọ wabono wafa ahwadi no okobo odua wo posi ni kura nya wunku ebeku wo ye di pese ono atale ni ntia ebeku enti sane ono mo nhyehyeye ne ono mo mra nso te no eya wo ono mo nie no so ye wo scene point bebre a ye fa so a ye control scene and one kasa wa who control hwe me Tag Johnson udi free ofori krom traffic Tag Johnson udu susan so hwa na prosifo bi gina last year nimu me be born abaso kura wo afidie yi so eja kwa me ekwane akrache no fa so ekasa ye di kire nipa no me say wow hwe de fe ematemamu nipa ne se posidi sebe ebuo kwa so ode be kasa ne ho eyetimamu ni fe enioma bi wo hono mu a se wo bode ho kokko kwan a wo fa so a wo kan nti no onye sa de ni bio ba yemu sa ye ho za Ghana police ekwan ben na ya wo no fa even ye driver for kra ye nam kwa so yi na police for ejina kwa so aye kwan a police for ba fa so tiatia wo yo bi papa o onu so yo bi papa kwan a police ni ba fa so tiatia paga to say the answer what the oya boa police people talk to us with respect move for obuo e ma ye intimamufo no because all rata de na e hye no you are nobody what is me
onyo bia atade na ehye no ene qualify o ma be aban nipa mimi nhye binti ena menya aban nipa kwanya posifo ebienum kasa fu enti na so dua nya wo mo papa na no ba ko ba ha ye ne di nanim ko da ne dua edua nya wo mo ene be ko so anya mo because wo ye de anya be nya wo bi bo dua be nya wo na no abrante ba ko kiti small boy baby adane ye for you ye de na fam ho wo be ko enti me mesre the IGP say o ma ne mrante ani hunu se yen na wo de yen hwe Ghana fo nyina mu police fo mo do wo be du Ghana fo nyina mu firi ya ni aye mu o enti ye Ghana fo na beta mu police na chi because muam kama sembi say police can never be anywhere at any time and information ba timamuni na de ma wo be investigation timamuni na ebo wa ma investigation na ya successful ba be ka say we bu mfa timamuni wo kasa fo tantai de kire timamuni eho any sansem we nyina police is your friend mo ya da enti ye besre police no sesebe eya mo nso mo mfa buo emfa ma yent mamufuo na nke yekochi obi hwe no ya nhwe anke be kwa akofa saa asem we di aba yenchi obi hwe no nipa ne ye suspect ya nhwe no enso Ghana ha yekochi nipa ye betata waso asema make hard truth open secret yekochi panye be fa so e be hwehwe wasum ansa ne ye de wadu station kura no why ene oba de achia me akra Fatima Kro akra me da se say ade ba ko ya na me hwe ni se bibia si asem na si awie ekwan pen ene be fa so a ede asomdwe be ba ene ya na me hwe pa sa posifo na emzo omudi no kram se sa na me mete ase ye peacemakers ye se omo ya asomdwe hene ana se omo hwehwe asomdwe enti no se eba se ya edien na ye be ye ama asomdwe aba edikabra omuko duru ye no nanka me hwese enka ebia omumom be ye biribia edi asomdwe beba nansan be bia sa ne siye sede na edom na hyase na wo mu buba no aposifo no hyase se wo mu ni wo mu di nkomo maako kame wo mu down no mu di nkomo fi se o mu ka se o mu be ye ya enipa ba ko nti na o mu ko ye ededom ewuo anase prepura ena beba enti aba ne sa wono mu a unse akura nyame anim ni adwuma bia no nyansa nyankopon de ma nipa ne wo ho ena ne o mu kosua ye nso so ka ho enti ne esi ofie nyansa ena ye wo adwuma bia nyansa ja kwa abin asem a o ka nyansa frifie sa obia adwuma bia obia kwa koye bia obia wosu ne ban bi wonu mu dada ansa na wakofa adwuma ni su edi ayedai edi aka ho enti de sebe odwen kwa akire na onim kwan ya ye faso ni nipa kasa ekrokro wo mu no omo sa nipa ne duru ba bia emu odin omo dan mo kra se omo party mamufo ne chew se wo de munya abotre pam chew bibia ni amunya abotre ya amane ntokwa ye ba ni sei wo ye ni sei anu adwuma na so ntin yo end of the day ni ye bebusa se omo ko ye ne si sei enu ne hia enye se omo ko ye no sei ni sei na akwakosie endi zanka ba sanka bia omo to omo bo ase omo no omo kasa na nipa ba ko no kra no enka wo manche no no omo jae no edere ma krompanifo monfa ne mra ena ka se ke bedru sa abre ni ebisa se adan o ye koye ni se nti entumi amfa na ama na emo ebia krompanifo se omo de ne beba enka me hunu se enka ye chen se enipa miensa afiri mu ama ebi nso aprepra enipa ba ko ho ndi edru ba bia ya ne dru ba bia o me ye se ya nya o mbeka se omo no eye kan se omo ho odin che ye omo so do so se omo ni edin che ye na ye ntumi kura anche omo ye se omo muwa posifo ebi so adwen no ne sa nti no yesu ye be ye bibia ma omo hu se ani ye nso so ye aposifo a ye training ana se ye aban nipa ba ye si amu ye wie ye ba kitikitiki ene ye se be yi ni posi ni bia ntimi kokromwe
Irize bibi ekoso obone bi ekoso anase agunkum bi na ekoso a enka ne amomo koyeye no enka hwene enka akofade aba enti mesere se duru ba bi a yen hwehwe asomdwe kane na nse bi atumi bi ekuta yen ene se ne yen hwehwe ye ho ene se be ya amanfo be ka se omani adin o na omani adin o se ye ekoye na so omso adwetwetuo omode asekan omode ma eba de a ene o so defend ho na se yanti bibia saa na se eyeye mo de ne ko yesi ama mo fa ne ko se ni se odi na waye na we koduru se ye betia ne se wo akwa hwe asomdwe no empani se ko ba wuo ko bra wuo na so mpafin e ko ba ne sa na entwa yi enti mesere se no ma bi wo ha ya ye hwe ni yi na ni obu nkotodwe kura pachew na asomdwe ba ya na me hu ni se eye chance obewi sutumi a ebeye galam se site ya unze posi ni bia bu nkotodwe a owu abeg wanwu abeg ye nkuni ni onya ni tini dip enkoko ye go bia nke tamneto wa yi amna ba akomo kana wie ya no enso obu nkotodwe na owu abeg na owi a na abe prime fofra ode ebeko the message say bibi say isi a eya yenhwe kwan ya befa so ide asomdwe ba chense assembly akesema na ewo Kumase ha na that day me bomb in some Ghana police service especially Kumase ha Asante region central me bomb in some that day na akronfo di atuo eba alaba ebe jisika yo ye uzi enya biche ni ade won mo ko ye dom trupi bebre o kan sa case no I that day kwanya Ghana police e fa so until sa issue no because na a dom movie ye ko central no na ye very massive and so that day kwanya won mo fa so until that issue American it was very professional. Yabesre other regions monso mo emulate na mo ye ne saa ebeboa ena wiei adofo ne adehye ya san hye bio ye nyina ye nipa onipa nua ene nipa mete hei se meye investigation a eyi onipa de beboa me posini obeye investigation eyi nipa ne beboa no kire se wukosi na de ebeye bia wo behia nipa na no disem na se wentie nipa no disem na amwa wo hwehwemu mu a obeye ndai ba sa nipa yi nso ene ebia onfa ne nyehwe yi say da bia ya na mesre bio se posifo ekọ akwan so sebe ebinom ene timamufuo entem kasa time ebitumi kasa timamuni ho tise sebe wonde oye bola so ade enye asemo ameka droba for ebe dia dance ya bear witness mesre prosidom no se mo mrante ye kwa so barrier for woni ejina traffic mu ni ade no onu nsia kasa ebinom kire se wan hwe ya kasa epie free wanumu aba no eye very easy ba wan hwe ya ebetumi de wakọ wie ba bi enwie sa ni wiasete Sayerano shooting eyewitness dependum in a tia come me and sana se o mo de me enu awu na ba ko se yan te so tia so wu ye woni yan te nka na me enu di I confirm so mo free de o ha no pa na ablante ba ko lojuma wodi o ya store oton drinks mo na mo na anwamo na no pa ye mpa info ni bi ko wuram ye mu bi so ye ofie me ya ti ya ne se ya ablante no police won me nsa ba se o mo nche police atade o mo ba ho be ka se oton chamo ama mo certain so ho nyina mo hu bibi sa o mo ye no mo che so mo de ne ko ti o mo de ne be kwa no mo fro mo police car na ba police car na ba mo de ne shemu ene abante ba ko bi e police so ma mo fa nko nti obi e police so ma mo fa nko no mo tutuo ene abante no bi e police do je o ba yin bi e ofu ni fie o fa no ko na fu ene etuo ni ko shia o no de sisi am no kase on ka transform o free e ba ne sa na police won e de nipa na ma che ne ko no omo kwanu mi enu sifo no mo namfom ba ku dia na obi ekuratu a no mo situtuo ntituo no mo gusutu no e kwa ka ablante ba ko bo ne boso e ma 20 pie na ti ono so me ne mo kase ofrim
da branche ba kon so sanu mani otukro wa di ni djuma otini storm ama twene ba akokọ kan na agu na niye mama na so fra pi ono de si amno kasa de ya ntene nka so tia so awu de enya ntene nka ye ni aba ba akon so ababa ni bi ko kan nan ono so tia so onwu yi se wo ni na ba akon so ababa ni bi aka ne nsa ono so tia so onwu yi ni pannum ina tia kan me nsa na se omo de na me enu awu na ba akon so enya ntene nka so tia so onwu ye oni enya ntene nka na me enu de I confirm so omo free yo hano pa na ablanche ba ko lojuma wodi o ya store oton drinks mo na momo na anwamo na no pa ye mpa info bi ko wuram ye mu bi su ye ofie ni ya ti ya ne se ya ablanche no police fo no me nsa ba se o mo nche police atade o mo ba ho be ka je se oton chamo ama mo ye certain store ho nyina mo hu bi sa o mo ye no mo che ne se o mo de ne ko ti o mo de ne be kwa na mo fro mo police car na ba police car na ba mo de ne shemu ene ablanche ba go bi e police o ma mo fa nko nti obi e police o ma mo fa nko no tutuo ene ablanche na obi e police doje ye o ba yin bi e ofu ni fie o fa no ko na fu ene etu ni ko shi aye ono de sisi am no kese on catch for ofrim e ba ni sa na police no e de nipa na ma che ne ko no o mo ko no mienu si fo no mo nam fom ba ku dia na obi e kura tu a no mo shi tutuo nti tu no mo gu shi tutu no e ko ka ablanche ba ko bo ne bo so e ma 20 pie na ti ono so me ne mo kese ofrim ablanche ba ko so sa no mani otukro wa di ni djuma otini storm ama twene ba ko kan na agu na niye mama na so fra pie ono de si am no kasa de ya ntene nka so tia so awu de enya ntene nka ye ni aba ba ko so ababa ni bi ko kan nan ono so tia so onwu yi se woni na ba ko so ababa ni bi aka ne nsa ono so tia so onwu yi okay enti arafo kroni mu Sayerano krom sene ekọ ye bie ena wate senka bi okobie posi pono se wo makwan me emfa obi nko no ono do oji tuo papa onam ne baabi etu aka no wawu enti ye kai mi busa o it's a harmless question ya interdicted say nipa enwotwi so o makunipa enti what happens Ghana asem what happens wakunipa what happens obi onam ne baabi anu onka ho yakuno zamana mani tin baabi sa area ne nso ho Juaboso no akwakoye one place se wi kua yoto nchen a edwadie nso koso pa enti se okọ Juaboso a ye wo edwada se dwada duru e wo Juaboso a enkuru a eye nkuru nketo adoso ena saa mia ye ne nso zamana mafo wo ho wo ma etonton material wo mo tonton yi pau entade ne empabwa na ehya wetumi ka se we de ebe nan ye gu now enom ni ade no ebi wo that area ne pa enti say sankofu yi obawu enti ye mere interdiction ene ye de be ma sankofu yi se ye hwehwemu wie na ye hunu de ekosi a o ma kunipa what happens to o ma nso akunipa no se ye to abu obi na enya nipa no na se akwa akọbọ obi a onam ne baabi na akuna sama kunipa ono onam ne baabi onka ho enti mono saa nipa no obeda ne am na nya justice ensem ne bi wo ho no mo a ya na eha o saa ne o ma we enti na sebe ye ntafo ne ya na o mo kasa ye nti asem ase ya na o mo kasa sebe ye ntafo ye nti asem ase nya asem ase ne ente ye na anu de bia ye asonase ha boys bia ye se galamse kwan so manso ye kobo mo compensate a ye ntwe de ne ko ye compensate ye ani ma bi say ntina ya mo se ye ntafo ye ntensem wase no ye ntwe ye compensate ye wan compensate asundwe de ma ye compensate ye hwe de o ma biye ya hwe ya emo aye yo abusia eno no ne si ye e wo session no na ye tese ye mpenifo e bidia to dwai nchiremu ni nyina na wabɔ ne tofa e de amaye ni se ne o kire mu se omu ye nhwemu asem na hakode aban mpenifo asem omu ye nhwemu ye betwen na update bia fi om hoba meje aba bedan aha eye emergency Ghana TV mo sonfo na akosua adepa na meje ya na digmede e ba wa kon mesre wa so be like video no wa share na fe nso wa subscribe e de amam Yaba sanso e share da se makrawa na madawasi